Yang bagus sekali wenten maneh paos aring Ratu Biak Keruni mare pering padewekan di tiang itu kadiasa puniki baos ide maman wadus raya sing jadi aluen yang tadi anak lu lah matan pati beratus satiang lagi kedo masih anak kimuhani nyenapang mama nawa. Bagus sekali wenten maneh paos aring Ratu Biak Keruni mare pering padewekan di tiang itu kadiasa puniki baos ide maman wadus raya sing jadi aluen yang tadi anak lu lah matan pati beratus satiang lagi kedo masih anak kimuhani nyenapang mama nawa di bajang anak kimuhani senun yo madan teruno apang ye selek apang ye seken gumanti bakal melajahkan dewek itu mah alon bekal walau anak kimuani yen subuh jemet ya bakal melajah anteng ya gumanti bakal melajah kang pedewekannya nih nganutin sudarmo ning sang mati dadi anak muani buen pidan sing bakal kewa di subane ya lah anak lu lah lantas ieu somah tuh gitu mama di duani masih tak lagi ngasilir kiwalu ya diastum di subuh doang bisa nyayangan anak lu bisa ngeresnanin anak lu nganutin pati beratune paman di subani ngelas masih bomadan tua sing tadi masih nyen bakal mayus apang dijemet masih nubak melajah kang pedewekangnya nih gemat muruk nulis aji kiwalu di subane tu ane sandang gumanti bakal pelajarin do
nyen suwun-suwun ngulik nelebang daging-daging sastra agamuni. Oh pinakewangen dasar, oh pinakewangen sesuluh nyuluhin ane madan kauripane di jagat sekala. Subane lantas liu nawang daging kecap sastra nganutin sastra agamune suwire hidupe nak melakar mati di subane mati lantas bin bidan aduh bekal sang yangatmu rinap kalemu si suarga ni mamana apa ngedesa suwire pejalan sangat muri kalengung si suarga ni liu nyanane kumanti bakal nyadan liu ane kumanti bakal ngandekang pejalan ni yen subuh medasar benane madan kecapin daging sastra sing yado bani yen sekancaning saning ngalangin pejalan sangat mudah itu mamana Durmang uswang utami mepuiwit mak kejalarannya nih mekenakane melah memunyiane melah kedekane melaksanaane melah tugas nuju subuh jeung sina pesan pejalan sangat musing yade ane kumanti bakal nyandulin rikalengung si suarga utamuni begitu paman pacang kepanggi asing-asing kena munyi makumiwah pengelaksanane senun hidupe dini dijaga sekali di kalaning subuh mati yo sang meragatmu gumanti bakal nerimo ditu di swarga neraka buah palu karmone manut ring sejeroning pelaksana yen melah pelaksanane swarga utama pacang ketemukan yen jelek pekar ini swarga nerakane pacang kepanggihin itu maman pakai doma sang bagus sekali sang subudi ketekaning sang sugijo malih maliarare ni ratu dia keruni mau sering sekian di tiang itu ratu namaman maman madu serayu ya namun tuh yang beberatan anak lanang apa ngidayang yang ane madan patu pangidayang ane madan imbang amun tuh masih yang beberatan anak lu maman beratan anak istri buin mesin ya dadinya anak imuani dua
yen nyayangan anak lu sing jengelah pengerasa sing je bisa nyayangan anak muani sing dadi buku gitu dengan mama apang je patuh mungkin sayang anak muani apang mundo yang masih sayang anak lo marek kapinang anak lanang dok bajang patut dan ya diastun sang meragu lanang itu masih sang meragu istri senun mandan bajang anak lo itu masih anak muani senun yang mandan terne sing je gumanti yo bakal jejak sing je takut yo bakal melajah muruk yakin lagi yen nganake lo rumah sak dewek tiange tu nyendani maman sing je tiang bakal takut sing je tiang bakal jejak melajah ngayakin anak muani kedo masih sang meragu lanang sing je kumanti bakal takut sing je bakal jejak melajah ye nyayangan ngayakin anak lo cara bakti ring sang aji ni ado imo angon yang perdu imo jani nyen kedo mama ken ye sayang tekanang ye ramu ane madan guru rupako iwapo marep kapinang imeme bakti nireng kakung pungkur tuah ye sayang kapinang ye ramu sayang kapinang imeme tuh nyenapin aku angon dasar sayang kapinang anak muani sayang kapinang anak lu aketur patutnya wah ye buku gitu pesan yang paman kepatutane sudar maning sang madi dadi anak dadi manusia ya diaston numitis dadi anak lo gitu masih dadi anak muani pang je patuh pati beratan nih rela kini Saki walu merasa kapinang dadi anak lo dua gan kapinang anak muani sing je dadi nyen manti bakal ngungkulin anak muani siwire anak ke muani itu nyen man guru kakung sangkan tuareng nyanang kiwalu yang kiang jadi ngenakan anak lanang punika maman saat mako sang meraga guru ane sandang tunasin
tuh ngawinang sing jadi pari ampah rikala ngayakin anak muani